Kozji kamen je izuzetan vidikovac sa koga se posmatra Zavojsko jezero i klisura Vladikine ploče. Ove živopisne uklještene meandre stvorila je reka Visočica koja krivuda, zavija, po čemu je selo Zavoj dobilo ime, oštro skreće i probija se kroz okomite stene. Često menjajući pravac kretanja, Visočica 3 puta menja i svoje ime – Komštica, Visočica, Temštica. Mnogi izletnici, planinari, zaljubljenici u prirodu i u dobru fotografiju posećuju vidikovce i uživaju u pogledu na meandre Visočice. Ubedljivo najlepši vidikovac u celom ovom kraju. Prve panorame sa ovog vidikovca su nastale pre 15 godina, napravili su ih pirotski planinari i fotografi i od pre par godina ovaj vidikovac je dostupan, da tako kažemo, i širokom auditorijumu ljudi, zato što može da se lakše dođe do ovde. Ranije je bilo izuzetno teško, sad je put probijen do samog Kozjeg kamika, tako da mnogo lako može da se dođe za 40 minuta i da se uživa u prelepom prizoru i da se naprave fenomenalne fotografije. Jedna od dobro uređenih i obeleženih staza vodi do najposećenijeg vidikovca, Kozji kamen, na dijalektu Kozji kamik, na 1181 metru nadmorske visine. Od Pirota je udaljen 17 km dobrim asfaltnim putem do mesta zvanog Vzganica, a zatim 3,5 km ili oko 40 do 50 minuta pešice dobro obeleženom stazom kroz prijatan krajolik. Nalazi se na oko 1180 metara nadmorske visine i do njega je relativno lako doći zato što je već pre par godina napravljena dobra planinarska staza koja vodi od mesta Vzganice do ovog mesta, nekih 40 minuta, a sam asfaltnim putem od Pirota do ovog, rekli smo, mesta Vzganice prelazite 14 km, tako da to nije tako mnogo. Radi se o mestu koje je poznato po tome što je u pozadini Zavojsko jezero, predstavlja jedan od dobrih mesta gde su postavljeni mobilijari. Sa vidikovca Kozji kamen se prema severu vidi Stara planina, koja je 2009. godine proglašena za park prirode na površini od oko 114 hektara. Pod zaštitu je stavljena da bi se očuvala izuzetna raznovrsnost divljeg biljnog i životinjskog sveta. Brojni turisti, strani i domaći, su sve zahtevniji jer su zbog svoje mobilnosti u prilici da u toku jednog dana posete više turističkih sadržaja. U to smo se uverili tokom boravka na Kozjem kamenu. I ovde sam došao sa svojom suprugom Oliverom da vidimo ove lepote naše Srbije. U prethodnih godina, 10 godina, dosta planinarimo po svetu i ono što smo uspeli da vidimo ovde za ova 2 dana, 3, predstavlja vrhunac onoga što po meni, da ne preterujem, onoga što sam vidio u poslednje vreme. Ovakvu lepotu ja ne mogu da verujem da nije toliko obeležena, toliko smo loši u obeležavanju, toliko ne prikazujemo našem narodu šta postoji u ovoj zemlji, koje su mogućnosti. Kapacitetni smeštaj su takođe mali i relativno loši po standardima, ali sve u svemu, kad bi se cela država, i odnosno ovaj deo posebno, zauzeo, mislim da bi od ovoga mogao da nastane švajcarski deo Srbije. Аз съм приятно изненадан от тази гледка, която се вижда от тук. Наистина невероятно красиво.
даже ще кажа на мои приятели за това място, така че пак да дойдем тук, евентуално до година. Sa Vidikovca Kozji kamen u pravcu severozapada je Zavojsko jezero na reci Visočici. Dugačko je oko 17 km, širine prosečno oko 300 metara, maksimalna dubina jezera je od 70 do 110 metara. Nastalo je 26. februara 1963. godine kada je došlo do naglog otapanja snega sa Stare planine, što je uzrokovalo pojavu klizišta sa desne strane Visočice nizvodno od sela Zavoj. Za samo nekoliko dana nastalo je oko 7 km dugačko jezero i bilo je potopljeno više od 160 kuća u selu Zavoj. Prirodna brana iskorišćena je da se kasnije izgradi veštačka brana i tako je nastala akumulacija Zavoj na oko 550 hektara na 616 metara nadmorske visine koja ima oko 170 miliona metara kubnih vode. Sa Vidikovca Kozji kamen u pravcu juga je planina Vidlič, na kojoj se ističu brojni površinski i podzemni oblici erozivnog i akumulativnog delovanja na krečnjačke stene. Među površinskim oblicima reljefa ističu se najmanji i najbrojniji škrape i veći oblici u reljefu, vrtače, koje se vide kao levkasta udubljenja u krečnjaku prečnika nekoliko desetina metara i dubine od 5 do 10 metara. Pogled ka Vidliču omogućava da sagledate posljedice delovanja nekadašnjeg mora, Tetisa, pre više stotina miliona godina i reljefa koji je nastao tokom kasnijih faza i rečne faze erozije koja još uvek traje. Lepote Pirotskog kraja i ovog dela Stare planine omogućavaju realizaciju takozvane projektne nastave. Obrazovni sistem omogućava da deca sa svojim profesorima i nastavnicima realizuju terensku nastavu, a jedan od pravih primjera i načina kako da deca teorijsko znanje provere na terenu jeste i boravak na Kozjem kamenu. Sa Vidikovca Kozji kamen u pravcu jugoistoka je klisura Vladikine ploče, gde je reka Visočica, probijajući se kroz sedimentne stene, stvorila duboku klisuru sa ukrještenim meandrima. Na dužini od 2 km između sela Rsovci i Pakleštica postoji više od 11 pećina i potkapina, među kojima je najveća i najpoznatija pećina Vladikine ploče. Zbog relativno lakog pristupa i dobro obeležene staze, Vidikovac Kozji kamen je veoma posećen tokom cele godine. Pogled sa Vidikovca Kozji kamen na Park prirode Stara planina i klisuru Vladikine ploče pruža mogućnost da se stručnjaci, amateri i ljubitelji prirode informišu i edukuju na terenu o geodiverzitetu i geonasleđu. Područje Stare planine i Vidliča, zbog 7 vrsta ptica koje ga naseljavaju, međunarodno je značajno. Orao zmijar, suri orao, sivi soko, kamenjarka, buljina, poljska ševa i kos ogrličar predmet su interesovanja ornitologa iz celog sveta. Na ovom području do sada je zabeleženo 213 vrsta ptica. Uspon na Kozji kamen je dobar primer uspostavljanja veze između nauke i zdravih stilova života. Terenska nastava geografije i drugih predmeta neophodna je za bolje i lakše razumevanje apstraktnih geografskih pojmova. Učenje kroz boravak dece i mladih u prirodi mogao bi da bude dobar model ka smanjenju preteranog igranja igrica na računaru ili korišćenja mobilnih telefona. Sve ovo postigli smo izletom do Kozjeg kamena, koji se izdvaja svojom jedinstvenošću i lepotom.